Di napalabas, nagkapyamot lang da Jorin ken siya. Babaan iti tulong ni Chona. Iti sabali abangir, napan ni Dominic iti balay da Crisilda. Ket sinaludsod na no nakadesisyonan iti panagbakasyon da nga agina iti Cebu. Ngem kuna ni Crisilda, adinan kayat ti agsubli pa ijay. Tadda kano na panawan na nga atraso na. Ket ita gagayem, inta ituloy adenggan tinubila tayo anapaulwan. Si iti parukong. Saan ko na kayat ti agsubli jay Cebu, Dominic? Anya ti gapuna, Crisilda. Gaputada na panawak nga atraso ko ijay. Anya ti atraso iti lugar na gapanyo? Kwa. Pagsalsaludsudan ka. Kunak iti anak ko edi salsaludsudan na kanyak. Jak mabalin nga ibaga. Kasta ka di kanyak? Nakarkarukan ka, Dominic. Awan may bagam gapot na parbo amin ng bagam Crisilda. Anya ti tantanamitim mo? Awan. Karbangam no di mo kahit nga baga. Sanda ka amabalin, apilitan. Iti atraso ni nanang iti lugar tayo di tatang. Umawawag ni Jorin. Ano nga ti bagana? Hello? Elisa, ninanang mo. Adda ka di abay mo? Awan. Napan naglaba. Apay ka di? Ginawagan na kami ni Tay. Anya timbaga ni nanang kan ka? Isartang ko kanon, timang konbensarkin ka. Panggap ti panagbakasyon nyo di Cebu. Anya? Di na kanon kaya ti agsubli di lugar yo, anagpanawan nyo. Gapotad atraso na iti lugar day di tatang Jorin. Anya ti atraso na? Adda ka di intarayan na akaso na. Tsaka mo, di namat kayat nga ibaga. Masapol nga amom, Elisa. Juan, saan ka sumardang? Aging ka atsak maamuan ti kuna ng atraso na ijay Cebu. Karbang amam mo, dahil di kakabagyam ijay. Juan, Jorin. Ure binilin na. Kat aramidag lata. Hindi mo ibagbaga. Juan, Jorin. Awan ti pagdanagam iti dayta. Maya, teritrato da Jorin kan siya. Isen ko dahil alatawan dahil messenger ni Elisa. Kita at man no sana mas tao makakita iti dahil ito alatawan da. Takasla nakasidag launa yun. Tirik na dahil itunggal maisakin ni Jorin. Nakasasidag dahil iti dahil aritrato da. Takasano, imbagakpay, apagin na si daganda ti ulo da, idi pinicture ko.
Tsak maumamang bubuya iti latawan mi kinichurin. Daytoy day di pa nagselfie mi iti iji-igit ti baypay. Ni Ma'am Chona, at damat and send na nga picture. Ha? Ladawan tajurin ka ni Shasha. Kat nag-sweet da atwa. Sinalabay ni Jurin ni Shasha. Kan naging nasidagdag iti ulo ta. Malagip ko lakat nga rotay di imbaga kanyak ni Jurin. Elisa, addan nakarik na iti ayat. Gamjak pa lang maibagakin ka. Ni kati Shasha, tidak tagamatan iti ni Jurin. Dayta. Nairubot ko amin ang dagiti ala kay hospital. Ni Chona. Hello, honey. Hello. Naibagam ka din kini Elisa dagiti aramida na yung opisina itong bigat. Wen, honey. Nainistra ka kon. Agyaman ak. Naimbaglakit din ta nakatumpong kay tinalayang empleyado. Wan, kanaanos pa eh. Nauray na niya ti iparamid ko kataramida na lata. Dahil ako matirason, nga ipatagmumat akas empleyado ni Elisa. Kasta matiraramid. No daduma, saan? Tapasaray abuswam mati kinaanos na. Oh, hagsaw ka man na Ani tani man kaya. mano ti masarakam akas kani Elisa. Iso ati lang ibagak. Ipatag mo kas empleyado. Jurin, nairubwat mo ka di amin ang dagiti yawid mo alabaan da ising konberta. Uwan, mami. Inalak pa yung tayo ulasyo, ang naggapo ijibalay. Palaba am dadagos ka dagiti katulong dagiti namurngak. Uwan, mami. Inakto pa lang ijibalay di Elisa. Sakpay nga gawidak. Turin, Chona, kumusta kayo dito hospital? Ay, agyaman naktadakan. Ditay pa yasagsagaan na ka ni Churin. Kasta ngagpaiso, dad. Tamakau-awid ako na yan. Sige, mabalin mo ti agawid. Siyak matimang bantay ka ni mamim. Uwan, dad. Itulnog mo ni Jurin itilugan na. Tabit-bit mat dagiti dadto mga yawid na. Sige, honey. Sige, Turin. Mapantan. Sana may katiti panunot ko. Tensan kanyak ni Ma'am Chona ang natawan. Elisa, apay akas lag mamayo ka na bigatan. Madi ka diti bagbagi. Ha? Ni, saan nga iti kasta nanang? Apay nga roda kas lag laladot ka. Kwa, jak ngamin nakaturog iti husto iti rabi. Adda ka di manan pinampanunot mo? Iso di ka unay nakaturog. Adda nanang. Ay, awan. Awan nanang. Sige, ingkang araw da nagdigos. Tamapan kanto ni Jo opisina yo. Umay nakaitulod ni Lolom.
Sapay lang ko ma. Tamadanon ko pa ni Elisa iti balayda. Kaya't ko ang makasarita. Ha? Adaw mauawak. Nimot gayam Shasha. Hello, Shasha. Hello, Jurin. Di mo ka di pa ilinuktan ti Facebook account mo? Saan pa'y? Tayak pa'y nasang... Apay ka di? Ada yung post ko, Jai. Kita ang tulatan. Sige. Kita aktulatan. No, adaki di balay. Anya? Agawid ka? Juan, undawi akon. Oh. Nasayat nga rin kasta. Okay, umayag to ija balayo ento nam namaag ang makadanon kan. Anya? Wen, Jurin. Okay, bye. Bye. Pauna yan. Nailawan ko nga na iba ka. Nga undawi akon nga agawid. Ay... Inda ko na di opisina, nanang. Sige, agananad ka na. Wan nanang. Haging ka ita. Kasla makitkitak pa lang tilatawan ta jurin kini Shasha. Nga insan di Ma'am Chona iti messenger ko. Ah. Ni jurin ti dimtang. Elisa, agyamanak, tanabutan ka pa lang dito yung balayo. Nakaumay ka, Mat? Wano? Ibagam ka din no sino ti kunkunam anak kariknam iti ayat. Ha? Elisa? No iso ti umay mo ibaga. Saanan alaskan? Tamo ko no asino day ti a babae. Anya? Amumon? Wancho rin. Amo kon ani siya ti dakdaka matem idi a babae. Anya? Elisa, denggan ako. Maladaw ako na ti opisina. Sige ha, mapana kon. Umaykan, itulnog ka ni di opisina. Saanan? Itulod nak ni Lolok. Kat abangan no agungat ni Shasha. Anya dito nga ibagbagamon, Elisa. Sige ha. Ditakan. Ha? Napanan? Saan ang nalawag dagiti imbagbaga na kanyak? Mabait lang, umayan. Naimbag nga daw yung Uncle. Sikamat gayam, Jurin. Sumra ka. Agyamanak, Uncle. Itaman pa eh. Hanya ti bagam. Wano. Adda ka di manen madi, anapasamak kini ma'am. Awan, Uncle. Ngam na Elisa ti problema. Ni Elisa. Adda ka di sa inyo ang ginawatan. Kaslakas ta, Uncle. Hanya di kahit mo asawan. Saan ka amawatan? Di lamabalin ng ilaw-lawag mo. Itay na panak iti balayda. Kat makasursuron kanyak. Tabay? Anya ti kapuna. Kuna nga amuna ka nun ti sungbat day di sa ludsod na kanyak. Idi nagkuyog kami. Aber, anya ti sinaludsod na. Sinaludsod na.
No addan nakariknaak iti ayat. Kat kunak nga addan. Anya? Ngamsaan ko nga imbaga no asino angkel. Kat itay nagkita kami. Kunala nga amunan. Oh. Asino ti ammo na ababayan na kariknami tayat? Ni Shasha angkel. Anya? Apay, agpaiso ka di ti atap na? Saan angkel? Saan nga iso? Apay nga rod nga iso ti atapan ni Elisa. Anya tinanggapuan na anagatap iti kasta. Deta nga rod ti saan ko nga amo angkel. Iso ti pakaburiburak iti agdama. Naska na mamuam no anya tinagibasaran ni Elisa. Iti panangitudunaw ino panagatap na kinisyasya. Kasano angkel? Kasaritam. Wino ni mamim. Pangano at na imbaga na kini Elisa. Wen angkel. Kasaritak kan palot putok to ida. No da imbagada kini Elisa. Napantianak ko ija opisina da. Ngam, ladlaw ko akas lakawaw ti ulo na. Anda nga ta problema na. Tapay ako na naasan unay anak katurog idirabi. Ha? Ni Dominic to yung mawawag. Anya ka damat ibaga na. Hello, Dominic? Hello. Ni Elisa? Napanan ija opisina. Apay ka di? Adala kong makayat ko at amagan kinkwa na. Awagam tulaan nga ninton malam. Sige. Mayat ka timot lang timot ni Elisa pimanaw di tabalayo. Saan nga, Rod? Iso ti pakaburbor tsakan kwa na. Tapay. Diyak man mo. Ngam, kunana asaan unay anak katurog idirabi. Ani, nakasaritak dya doktor mo. Kat anya ti kunana. Mabalin mo to ka nung tirumwarin dun maminsan nga aldaw. Nasayat no kasta. Diyak kayatin di agtali na dit ospital iti mabayag. Wen, surutom lakit di tibilin ti doktor kan ka. Wan, surutek mo tapno nadarasak nga gimbag. Ken kang runaan ti amin. No adda saan mo akayat, saan ka nga agpungpungtot. Da kayo matlang kini Jorin ti agar aramit iti pagpungpung tutak. Saan na kami kumaapabasulan iti anak mo? Taan niya asaan idinto ta nakasuksukir kayo. No adda man dagiti saan mo akayat. Idalan mo latta iti nasaya at awagas. Sanak asanta. Gagangay lang kanyak tiyag pungtot no dadyak magustuhan nga ramidyo. No di mo liklikan ti agpungtot. Amangan no. Doan niya. Apaya di mo ituloy. Amangan dumataya kon. Kasta ka di. Huh? Hani, Takay kayat mo amataya kon. Tapno makapagsinubyan kayo iti dayjay a Criselda. Aging kaita. Katawan amok arason. No apay ana ibaga ni Elisa. Nga ni Shasha tinakariknaak iti ayat. Banag asaan mo't nga ron nga agpaiso. Ay. Gayam. Kuna ni Shasha nga adda insend na itay iti messenger ko. Kita akman no anya dayjay.
tatinsen na. Dayto yan. Ha? Tiladawan mi kini siya sa ospital. Anak kakalabayak kinkwana. Ang mga nun nakita dayto yan ni Elisa. Kat iso tinang ibasaran na. Nga ni siya ti kursunadak. Ha? Ni Mami ti umawawag. Hello, Mami. Iho, imawag ka niya ti Shasha. At nakanuin send na iti messenger mo. Nakita ko tinsen na iti messenger ko aladawan mi. Kasla na kaas-asi di kunay ti Riknayo. Kapoy ti dayjala dawan, iho. Nakita nga tamat ni Elisa daytoy aladawan mi. Wan, iho. Kat sigurado. Nakita na, ta-insend ko iti messenger na. Anya? Sige, iho. Dahil lang ti bagak. Bye. Bye, Mami. Nukasta. Nalawagan kanyak ti amin. Daytoy aladawan mi kinisyasya ti makagapo. No apay ana ibaga ni Elisa nga ni siya ti kursunadak. Masapul ang makasaritak ni Elisa. Inakdanunan iji opisina. Anya pa'y dagiti sumarno a mapasamak. Gagayem, denggan inton bigat tituloy tinubila tayo ana pauluan. Si iti parurong.